Ok, jeste da ne gledam više nijednu od ovih serija, ali specijal mora da se odgleda i mora da se snimi. Dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić i danas pričamo o još jednom Arrowverse eventu Crisis on Infinite Earth. Arrowverse je u suštini kombinacija serija Arrow, Flash, Batwoman, Legends of Tomorrow, Supergirl, jeste. I tako jednom godišnje oni urade jedan crossover event gde se svi sretnu i team-upuju kao Justice League, samo mini. I ove godine je došao na red Crisis on Infinite Earths, koji je dugo bio hajpovan od njihove strane. Čak i prošli crossover je bio nekako uvod u ovaj. I u ovom videu uopšte neću da zalazim u temu stripova i razlike između stripa i serije. Koga zanima, Kanal 301 uradio je odlične videe na tu temu, kakav je strip, šta očekuje u seriji, tako da stavit ću vam linkove na ta dva videa u opis, pa kliknite i idite, pogledajte. Također, obično sam, kad sam radio ove crossover stvari, obično sam snimao jedan video nakon što pogledam sve, međutim sad hoću to da uradim malo drugačije. Za sada sam pogledao samo Supergirl, pa ću pričati samo o toj epizodi, a nakon toga kad odgledam sljedeću, uvek ću snimati video nakon što odgledam epizodu, pa ću na kraju to sve spojiti i izbaciti u ovaj jedan video koji vi sad gledate. Naravno, bit će spoilera za sve, ja mislim 4 ili 5 epizoda, ne znam čak ni koliko ih ima, ja sam tek završio prvu, Supergirl, tako da bit će spoilera za sve njih. Ako niste gledali, nemojte gledati ovaj video, možete jedino ako vas generalno ne zanima, mada onda zašto bi uopšte gledali i ovaj video. Ok, Supergirl, prva epizoda. Pričao sam već ranije, ali mi puca glas od prehlade. Pričao sam. Pa šta radi on? On kaže mu to šamari. Pričao sam i ranije o tome kako nekako imam osjećaj da ove serije više nisu za mene i kako imam osjećaj da nisam ja ta ciljna publika, nego da je to teenage neki uzrast. Međutim, više ne mislim da je u tome problem. Pre nego što sam seo da gledam ovo, sam gledao His Dark Materials. Odnosno, kako smo mi to preveli, Njegova mračna tkanja. To je serija o kojoj ću zasebno pričati, bazirana je na knjizi koju sam čitao u teenage dobu i koja je bazirana nekako, ciljna publika je taj neki young adult teenage uzrast. I onda sam se prebacio na ovo. Ovdje više nije problem u tome da ja nisam žena tinejdžerka, pa nisam ciljna grupa Supergirl. Pisanje je loše. Evo, imamo jedan primjer dijalog koji se odvija u seriji koji ovako zvuči, otprilike. Znaš, super si se setila tog jako pametnog rješenja za naš problem koji mi imamo. Svaka čast, jako pametno. Jao, hvala ti, ali znaš, ti si ovdje genije, to je bila samo pretpostavka s moje strane. Nemoj da misliš da samo zato što radimo zajedno da smo sad odjednom prijatelji. Također gledao sam neke klipove CGI-a u seriji Supergirl. Ovi momci iz Corridor Crew-a, oni su radili reakciju na neke klipove iz Supergirl, to presmešno izgleda. Međutim, ovdje izgleda bolje, prosto jer mislim, ceo tim koji radi i na Flashu i na Arrowu i tako dalje je radio i ovo i prosto imali su veći budžet i onda to bolje izgleda. Još jedan problem, ja ne gledam više nijednu od ovih serija i ne interesuje me. Nisam uopšte više toliko vezan za likove koliko sam bio. Mislim, Supergirl nikad nisam gledao, ali bio sam vezan za Flasha koji sam gledao, Arrow i tako dalje. Sad već manje, pogotovo što pola likova koji se pojavljuju uopšte ne znam. Oliver ima ćerku, ja ne znam ko je ta ćerka. One dve žene što sam malo pre njihov razgovor imitirao, ja ne znam ni jedna od njih dve ko su. Sama epizoda ima dovoljno ekspozicije da može da se prati bez gledanja ostalih serija. Možeš da skapiraš o čemu se radi, ali nedovoljno ekspozicije da bi mogao potpuno da pratim i da mi sve bude jasno. Što se tiče te neke emotivne povezanosti, Arrow je prva Arrowverse serija koju sam ja gledao, koja je sve i počela i koja mi je jako bila draga prvih nekoliko sezona i jako mi je drag Stephen Amell kao glumac koji glumi Oliver Queena i scene sa njim, pogotovo na jednoj od drugih zemalja u 2046. godini. Ta scena mi je bila jako emotivna, scena u kojoj Oliver Queen umire, mada ja nisam siguran da li on umire. Mislim, umire, izgleda kao da umire, ali nisam siguran da li zaista umire. Mislim da ga mora biti u ostatku crossovera, možda i ne. Ta scena mi je isto onako bila emotivna jer je Oliver taj koji se žrtvovao za tim da bi ostatak tima mogao da nastavi da se bori. Ali sve van toga, bukvalno i gledaš onako planete kako izumiru. Milijarde ljudi je mrtvo. I ja sam ne. Jer pre toga
Kao što sam rekao, gledao sam His Dark Materials, gledao sam Watchmen, gledao sam Mandalorian, gledao sam Rick and Morty. To su sve neke epizode koje su izašle, koje sam pogledao neposredno pre nego što sam pogledao ovu epizodu. I bez obzira što je posljednja epizoda Rick and Morty bila malo tupava, opet se osjeća razlika u kvalitetu pisanja između svih ostalih serija i ove. Mada sjećam se i iz prethodnih crossover eventova da je uvek Supergirl epizoda bila najlošija. Tako da ne dužim više o ovoj epizodi, nisam siguran da li je već izašla sljedeća epizoda, sad ću da potražim, ako jeste, idem da odgledam nju, pa da vidimo kako će to dalje da se odvija. Za sad nisu mi više ni stari likovi me više toliko ne privlače, novi likovi ne znam ko su, Batwoman, ništa nisam ni video od nje, ali nije mi bila pretjerano zanimljiva, a čak ni njenu seriju zasebno ne gledam. Mnogo mi je to edgy. Ali ajde, znali su crossover eventovi da počnu loše, pa da to na kraju ispadne i okej. Ispadalo je i da mi se sviđalo. Prethodni event mi je bio skroz okej. Ako imamo na umu od čega je nastao, od kojih serija, kakva je priča i šta je sve postignuto tim postojećim budžetom i postojećim likovima, bilo mi je skroz okej. Možda mi i ovaj bude, vidjet ćemo. Idem ja sad da gledam sljedeću epizodu. Ok, drugi dan snimanja crossover videa. Danas ću uspjeti da pokrijem, čini mi se, Batwoman, koji sam ogledao noćas, a onda u sljedećem videu kasnije popodne ću pokriti Flash epizodu. Međutim, pre nego što počnem sa njima, sjetio sam se zaboravio jednu važnu stvar da spomenem u Supergirl epizodi, a to je ovaj lik. Takav nivo teatralnosti, takav nivo kurcobolje, toliko je svestan u kakvoj je seriji i toliko se zajebava. Svaka čast. E sad, što se tiče Batwoman epizode, opet ono o čemu sam pričao juče, stvar perspektive. Šta sam gledao pre nego što sam krenuo da gledam Batwoman epizodu? Gledao sam Supergirl. I da li je pisanje bolje? Jeste. Međutim, da li je dobro pisanje? Opet ima svojih momenata, ali generalno epizoda kao takva, više sam uživao u njoj nego što sam uživao u Supergirl epizodi. Ova epizoda je pre svega bila onako fan service i nostalgija trip. Dobili smo Kevin Conroya kao Batmana, dobili smo ponovo Tom Wellinga kao Supermana i kako god se zove ona žena što glumi Lois Lane, zaboravio sam. I to bi sve bilo super da Tom Wellingova uloga nije minut i po i da Kevin Conroy Batman nije neiskorišćen. Ne znam, mislim da se mnogo bolje priča mogla napraviti sa obojicom i tačno, sjećam se kad je bilo priče oko crossovera da su pitali Michael Rosenbauma da reprizira ulogu Lex Luthora iz Smallville serije i on kaže da je to odbio zato što su mu rekli, pitali su ga kao, jel bi ti došao, pa šta bi radio, pa ne znam, pa kakva bi bila priča, pa ne znam, pa šta bi bila moja uloga, pa ne znam, samo bi bio Lex Luthor. I on je bio u fazonu, ne. I ja bih rekao ne. I svako bi rekao ne. I tačno se vidi da su prvo išli na to da skupe što više ljudi, pa onda da smisle priču oko njih. Puni mi se nos, ne mogu da pričam. Moment. Mislim, dobili smo Dominic Purcella koji igra ovog Mikija sa bacačem plamena. Kako babysituje malog Supermana i čita erotske novele koje je on pisao. Ljubavne, u stvari, ne erotske. Zato što nisu znali šta da rade s njim. Također, dosta toga što se desilo u ovoj epizodi i što će se verovatno desiti u narednim epizodama je onako, imate foreshadowing koji bi u suštini trebalo da bude suptilan i tek onda kad se nešto kasnije desi da onda kažete aha, nagovestili su oni tu da će to da se desi. Ovdje bukvalno telefoniraju šta će da se desi. Znači, kao sede piju na početku i kažu jao što bi bilo lepo kad bi mogli sve ovo da obrnemo, da oživimo Olivera, da vratimo Argo, da vratimo moju mamu, da sve ovo preokrenemo, da vratimo Zemlju 38 i ti si već tu u fazonu sve to će da se desi. Sve to će da se desi. Ono što nisam očekivao da će da vrate Olivera uz pomoć Lazarus Pita,
U ovoj epizodi već. I komplikacija je sad samo jedina što Konstantinu ne radi magija, pa ne može da mu vrati dušu. To će se desiti do kraja ovog crossovera, ako se ne desi, ja ne znam. Mislim, nadao sam se malo drugačijem rješenju, nadao sam se da će da izvuku Olivera iz nekog od paralelnih svetova ili tako nešto drugu verziju Olivera. A ne ovako, baš mi je Lazarus Pit jeftin. I Oliver to ne bi želeo. Oliver ne bi želeo da ga vrate uz pomoć Lazarus Pita. Van toga generalno solidna epizoda, cela priča sa paragonima koji predstavljaju svaku određenu vrlinu, to mi je skroz super. Malo mi je jeftino da u svim multiversima nijedan Bruce Wayne nije paragon istine. Ne istine, istina je Superman. Hrabrosti. Nije paragon hrabrosti, nego eto baš Kate. Ona je Bet budućnosti i ona je taj paragon hrab. Ok, gradiš seriju oko nje, gradiš cijel univerzum oko njenog lika, mora ona biti, razumem, ali ok što je u tom jednom vremenu Bruce Wayne bio idiot i što je ubio Supermana i što je krenuo da ubija ljude, naravno da on neće biti paragon, ali mogo je neki drugi Bruce Wayne iz nekog drugog univerzuma lagano biti. I da, ono što je jako glupo izgledalo, to je scena kad se Kingdom Come Superman i ovaj običan Superman bore i on uzme njega i ovako baci ga u zid i on se kao zakuca u zid malo i zid napukne i slike padaju sa njega. Alo, 4 zgrade bi prošao, razumeš, kroz njih, da je jedan Superman bacio drugog. To je trebalo da bude borba level Man of Steel kad se bore Superman i Zod. Znači, to je nivo uništenja koji bi se desio, a ovdje malo su napukli prozori neki i eto, malo su se tukli pesnicama i smirili su se tako što mu je Lois pročitala nešto iz knjige i onda je mu ispričala kako je on dobar čovjek i onda se on smirio. Lex Luthor mi isto bio bez veze. No, znao sam i pre nego što sam počeo da gledam ovo šta sam tačno počeo da gledam. Tako da, šta znam, kao što sam rekao, bolja mi je epizoda od Supergirl, ali definitivno ne mogu da kažem da sam oduševljen ovim što gledam i dalje. Sljedeća je Flash epizoda, tako da odmah sebi skuvam polako kafu i da sednem i na miru da odgledam, pa se čujemo popodne. Ok, izgleda da ću da izbacim ovaj video i ranije nego što sam mislio, jer ono što ja nisam znao to je da posljednje 2 epizode crossovera izlaze tek 14. januara, da je sad pauza. I eto, odgledao sam epizodu Flasha i mogu da kažem da je ovo bilo najbolja od sve 3 i zapravo napeta, za razliku od ostalih, jer se ta glavna radnja pomera napred. Naravno da i dalje nisam promenio mišljenje da će se sve ovo obrnuti na kraju, pogotovo što su sad sve zemlje uništene, znači nema šanse da to ostane status quo. I također ne vjerujem da će vratiti jednu zemlju, a ostale ostaviti uništene. Mislim da će prosto se vratiti na status kakav je bio i pre nego što je uopšte Crisis počeo. Ali ono što mi iznenadilo je šta su uradili sa Oliverom, a to je da je Oliver postao Spektra. I to me jako raduje, to je, ja mislim, prava stvar bila za njegov lik, jer Spektra je onako vrlo osvetoljubiv lik koji ubija svoje protivnike i ima neverovatne moći i to je u suštini Oliver iz prve sezone Arrowa na steroidima. Prva sezona Arrowa po meni i dalje ostaje najbolja Arrow sezona uz drugu, također koja je bila jako dobra, tako da zanima me da vidim šta će tu biti. Ne mogu da kažem sad kao jedva čekam da dođe 14. januar da vidim kako se završava cijela priča, nije da me sad toliko zanima, ali kopka me. Zanima me šta će biti s tim. Najbolji deo epizode, definitivno, Konstantin i Lucifer. Tom Ellis je eksplicitno rekao da se neće pojaviti u Crisisu, međutim pojavljuje se. Ok, nije prvi put da je neko slagao da neće biti u nečemu, pogotovo ako je bila tajna, ali sam zaista očekivao da ga neće biti jer ništa nije nagoveštavalo da je on deo tog sveta, međutim pojavljuje se kao deo paralelnog univerzuma i njihova interakcija i taj ceo deo tog storylina gdje oni idu u čistilište da vrate Oliverovu dušu je najzanimljiviji deo ovog crossovera, ne ove epizode. To mi je najbolje bio, najbolje napisan deo, najbolje odglumljen deo, najbolja priča, sve mi je super. Mislim da ja nekako više naginjem ka tim mračnim elementima i ka tim mističnim elementima. Bukvalno bih mogao sada naprave seriju od Matt Ryana koji glumi Konstantina i Tom Ellisa koji glumi Lucifera, samo njih dvojicu da
da gledam, bilo bi mi super. I Konstantin mi je bila dobra serija. Ne toliko dobra, i dalje je ona na nivou donekle ovih CW serija, ali je najbolja od svih bila u tom trenutku. I volio bih više da vidim njega, ali neću da gledam Legends of Tomorrow da bih ga gledao, jer Legends me ne zanimaju. Sve u svemu fin cliffhanger i fin plot twist na kraju, gde Lex Luthor napiše svoje ime u knjizi umjesto Supermana i ispadne da je on sad paragon istine umjesto Supermana, verzije iz Kingdom Come. To mi se mnogo sviđa, to je totalno nešto što bi Lex Luthor uradio i ono što sam rekao da mi je Lex Luthor bio bez veze, mnogo mi je bio bolji u ovoj epizodi. Ok je to za sada i gledat ću sigurno 14. januara šta će se desiti, ali kao što sam rekao, nije sad neki ludački hype. Toliko toga u međuvremenu ima što bi gledao zašto sam mnogo više hajpovan, kao što je Witcher, na primjer. Black Lightning mi isto bio skroz dobar, njegovu seriju nisam gledao, ali nisam ni ništa toliko dobro čuo o njoj. Međutim, u ovoj epizodi, u ovom crossoveru, njegov lik mi je bio super. Eto, to bi bilo to od mene što se tiče ovog crossovera. Nemam puno toga šta da kažem, već sam rekao šta mislim o tome i da mislim da generalno ovo nije toliko za mene, bez obzira što sam ja ljubitelj tih likova i stripova i sve, ali nije stvar, prerastao sam više, ne prija mi. U posljednje vreme mi prijaju neke onako malo mračnije, ozbiljnije stvari od ovoga. Ovo je previše campy. Znam da treba takvo da bude, znam da te serije žele da budu takve, ali prosto ne privlači me. Šta bušiš, komšija? Za kraj želim da pomenem samo činjenicu da preko mjesec dana nisam izbacio video i da ste me pitali šta se dešava. Ništa se ne dešava, prosto imao sam malo više obaveza nego obično i želeo sam da odvojim malo više vremena za sebe u ovih mjesec i po dana. Htio sam da pogledam neke stvari koje nisam do sad stigao da pogledam, a htio sam da čitam neke knjige, da ih završim, pošto su mi ostale nezavršene i tako dalje. Htio sam da provedem više vremena sa svojom ženom, sa svojim drugovima, da igram neke igre i tako dalje. Međutim, jako mi je bilo zabavno snimati ovaj video i definitivno želim da nastavim da snimam, samo ću to raditi nekim svojim tempom koji meni prija. Ne želim da zapostavim neke druge stvari, ne želim da zapostavim posao, ne želim da zapostavim svoj privatni život koji imam van ovog kanala i prosto desit će se nekada da ću snimiti 5 videa u jednom mjesecu ili više, 10, nebitno, neće se vjerojatno desiti 10 da snimim nikad, mada decembar ima gust raspored, možda bude više nego uobičajeno, a desit će se nekad da eto, po mjesec i po dana ne izbacim video. Ispraznila mi se baterija na kameri pa ću da završim ovako. Kao što sam rekao, desit će se nekada da izbacim više videa nego obično, a desit će se nekada po mjesec i po dana ne izbacim nijedan. I to je to. Nemam potrebu dalje da objašnjavam kako i zašto, mislim da sam dovoljno objasnio zašto je to tako, jer ovo što ja snimam nije meni full time posao, nego je nešto u čemu povremeno uživam i ne želim da imam taj osjećaj da imam obavezu da izbacujem što više, što pre i tako dalje, jer će onda da mi se smuči, a ne želim da mi se smuči. Hvala vam na razumevanju. Što se tiče Patreona, shvatam da nije fair da vi imate razumevanja za mene, a da ja tražim pare od vas za vreme koje ne snimam. Mislim, od vas, ovo se odnosi na Srđana Vlaškalića, koji je jedini Patreon trenutno, tako da nisam stigao da deaktiviram Patreon za novembar, ali deaktivirao sam ga za decembar da pokrijem taj period što u novembru nisam izbacio ni jedan video. Znam da to nije neka velika suma, ali definitivno mislim da je fair. Tako da decembar neće biti naplaćen. Ok, dosta svemu tome. Ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli, želi biste vidjeti više, lajkujte ovaj video. Napišite u komentarima kakav je vama bio Crysis ako ste ga gledali do sada, ove 3 epizode, šta se vama svidjelo, šta se vama nije svidjelo. Podelite ovaj video sa svojim prijateljima ako mislite da će im biti zanimljiv. Puno hvala Srđanu na Patreon podršci do sada, kao što sam već napomenuo. Unaprijed hvala svima koji se odluče da možda pomognu na Patreonu, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!